Azuro, plavi zmaj. Bila jednom jedna velika špilja koja je bila toliko duboka koliko i mračna i u njoj su živjeli svi moćni zmajevi. U najdubljoj tami te pećine jednoga dana rodio se neobičan zmajić. Naime, svi zmajevi su inače bili crveni, crni ili zeleni, ali ovaj zmajić bio je poseban po tome što je imao najsjajniju azurno-plavu krljušt. I roditelji su ga stoga odlučili nazvati Azuro. Azuro je bio jako vesel i radostan zmaj. No, on baš i nije volio ići u školu. Ne da nije volio učiti, on se već bojao svojih prijatelja koji su mu se stalno rugali i on je zbog toga bio jako tužan. Ali njegova majka ga je svakog dana hrabrila. Azuro, ali moraš ići u školu, jer u školi ćeš naučiti 2 najvažnije stvari za jednoga zmaja. Prva stvar koju je Azuro morao naučiti bilo je letjeti. Kada je došao red na njega, on je stao na vrh litice, lupnuo je nogama u pod i skočio. I Azuro je poletio. On je upravljao svojim krilima i usmjeravao se repom. Obično, učenje letenja traje jako dugo, ali Azuro je uspio iz prve. Svi su bili jako ponosni na njega. Druga stvar koju je Azuro morao naučiti bilo je rigati vatru. Kada je došao na red, jako je uzdahnuo i puhnuo. Ali svi su ostali u čudu. Pa i Azuro. Iz Azurovih nosnica i usta izlazila je samo voda. Kada su za to čuli stari zmajevi, odlučili su da Azuro mora napustiti špilju i da se više nikada onamo ne može vratiti. Oni su zaključili da je to strašno prokletstvo. I kada je Azuro posljednji put zagrlio svoju mamu i poljubio je, majka mu je rekla: Azuro, ne brini, vani te čeka neki bolji svijet. I Azuro je tada počeo letjeti. I letio i kroz dan i kroz noć i kroz po kiši i po snijegu. On je stalno letio. A kada se umorio, sletio je u šumu i nastavio koračati. Hodao je šumom, sudarao se sa stablima i spoticao o kamenje. A kada je došao na rub šume, u daljini je ugledao nešto čudno. Što je to tamo? Vidim neke divove sa crvenim kapicama i svi su bijeli. Ma šta je to? I Azuro je tada odlučio poletjeti. Kada se približio, uvidio je da je to selo. Azuro je svaki dan krišom iz grmlja promatrao seljane. Djecu koja su se igrala ispred škole i u vrtiću, koja su bacala loptu, gradila kule od pijeska, skakale školicu. Gledao je pekara kako mjesi kruh i peciva i poštaricu koja raznosi poštu. Azuro je znao da se ljudi boje zmajeva. Znao je da su to neke priče koje su ljudi izmislili, a nije znao iz koga razloga. I zbog toga se bojao približiti im se. Jednoga dana dok je Azuro spavao, osjetio je neki njemu poznat miris. Osjetim dim. Brzo je poletio i odlučio vidjeti što se to dešava. Kada se približio selu, vidio je da je tamo velika vatra. Selo se zapalilo. Poharao ga je cijeli plamen. I tada je Azuro počeo letjeti iznad sela. Ljudi su na početku mislili da je Azuro zapalio vatru, ali kad je Azuro udahnuo i izdahnuo i kada je počeo rigati vodu i kada je ugasio cijelo selo,
ljudi su se prestali bojati. Ali Azuro to nije znao. Azuro se povukao u šumu i sav iscrpljen strušio se na zemlju. Sada je bio prepušten na milost i nemilost seljanima. Nije znao što će se s njime desiti kada mu se seljani približe. Međutim, kada su oni njega našli, svi su počeli klicati i čak su mu pomogli da ustane. Djeca su se veselila i približavala se. Azuro im je pomogao sagraditi selo, obnoviti kuće i za zahvalu, kako njim je pomogao, odlučili su mu pokloniti kuću. Posebnu kuću za Azura. I to vatrogasnu stanicu. Azuro je bio prvi časnik vatrogasac. I tako je odlučio ostati u selu gdje su ga svi prihvatili. Čiča Miča, gotova je priča. Čiča Miča, gotova je priča. Pozdravlja vas vaš Zmajo. Bok!